Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira, mwebwe mwese mutwereka ko mudukunda kandi muduhozaho umutima. Ndashimira mwe mwese mwakanze subscribe mugafungura inzogera kugira ngo mujye mubasha kubana natwe, kandi nawe utarakora subscribe wayikanda ntacyo bitwaye. Aka kanya rero mbazaniye amakuru atari meza kuri bano banyeshuri muri kubona ku ifoto, aho byashoboka ko bano banyeshuri batawe muri yombi bazira gukata iniforume zabo. Ibi rero byabaye nyuma y'uko abanyeshuri bagaragaye mu mafoto iniforume zabo zikataguye, nibwo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha REB cyafashe umwanzuro wo guta abanyeshuri muri yombi. Ibi babikoze ngo kugira ngo n'abandi banyeshuri abo ari bo bose bafite gahunda yo kuba bakata iniforume zabo batazongera kubikora ukundi. Aba banyeshuri muri kwibaza rero ati ni iki cyaba cyatumye bakata iniforume zabo? Aba banyeshuri murabizi ko mu bihe bitambutse aribwo amanota asoza ibyiciro byose yasohotse. Abanyeshuri rero ngo bashobora kuba bataranyuzwe n'amanota bagize, bahitamo gukora ibingibi bakata iniforume zabo kugira ngo berekane umujinya batewe no kubona amanota atari meza, kandi bavuga ko bakabaye bafite ayarenzeho. Ibi rero nyuma y'uko babikoze, ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha cyaje guperereza ikigo bigaho, baza kugenda bafata umwe kuri umwe. Ubu tuvugana bose batawe muri yombi, bagiye gukora iperereza ryimbitse kuri iki kibazo, nibaza kubasha kumenya icyaba cyateye ibingibi, hanyuma nyuma yo kukimenya baze gufata umwanzuro ku byo bakoraho. Gusa ikigaragara cyo abanyeshuri bari barakaye. Umuvugizi w'ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha REB yavuze ko abanyeshuri icyaha cyo gukata iniforume kikaba kiri mu byaha bigamije no kuba bijyanye no kuba wagumura abandi. Iki cyaha ngo nikibahama bashobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 2 n'5, ariko kitarenze imyaka 7, hamwe n'ihazabu y'ibihumbi 100, ariko itarengeje miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko iki cyaha gishobora kuba gikomeye, kuko iki cyaha kibarirwa mu byaha hamwe n'ibindi bijyanye kugumura rubanda nyamwinshi. Ubu rero iperereza rigiye gukomeza gukorwa, nibaza gusanga aba banyeshuri icyaha kibahama baraza gukatirwa nyine nk'uko umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha REB yabitangaje. Rero turacyakurikirana iby'iyi nkuru, nituza kumenya icyaba cyahindutse cyangwa amakuru mashya kuri aba banyeshuri turaza kubibamenyesha. Mukomeze mugire ibihe byiza, nibutsa wowe utarakanda subscribe ko wayikora ugafungura inzogera kugira ngo tujye tubasha kubana muri ibi biganiro. Iki kiganiro urumva hari icyo kigufashije, wagisharinga ukagisharinga kuri mugenzi wawe kugira ngo n'amakosa nk'aya atazayagwamo. Kandi ikindi watera comment ukatubwira nimba ikiganiro wagikunze cyangwa utagikunze, ukatubwira ibyo twahindura n'ibyo twakongeramo. Ubwo rero reka dusubire mu biganiro by'ubutaha. Jya wabagezagaho iki kiganiro, nitwa MP Official. Ciao ciao.